एग्रीकल्चर, एनिमल हजबंड्री अँड फिशरीज. सभापती महाशय, कृषी, पशुपालन आणि मत्स्य व्यवसाय या क्षेत्रा खातीर हांवें 552.46 कोटीची भरीव आर्थिक तरतूद केल्या. एग्रीकल्चर. सभापती महोदय, कृषी खात्या खातीर 277.47 कोटीची एकूण आर्थिक संकल्पीय तरतूद केल्या. स्पीकर सर, this year being the International Year of Millets, I propose to provide the free seeds of NASNE at a one-time and the one-time assistance of rupees 20,000 per hectare to farmer for increase the targeted area of the production by 50 hectares in the state. Speaker sir, we have successfully started agriculture college in the state which will create a human resource for agriculture development in state. सभापती महोदय, वैयक्तिक शेतकरी, सोसायटी आणि हेरांनी शेती ड्रोनच्या खरेदी खातीर भारत सरकारच्या 40% आर्थिक सहाय्य सहित मूळ मोलाचेर 10% आर्थिक सहाय्य दिवपाची मुख्यमंत्री प्रगत कृषी योजना माझ्या सरकारात तयार केल्या. कीटकनाशक, माती फवारणी आणि पीक पोषक खातीर ड्रोन उत्पादकाची भागीदारी वरवीं किसानाच्या ड्रोनाचो वापर प्रसार करून प्रात्यक्षिक घडोवन हाडपाचोय प्रस्ताव माझ्या सरकारान दिला. सभापती महोदय, फोण्या 75 लाखाच्या अंदाजी खर्च करून कृषी उत्पादनाच्या निर्याती खातीर पॅक हाऊस स्थापन करपाचो माझ्या सरकाराचो प्रस्ताव आसा. स्पीकर सर, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ cultivation by the on-farm production of the inputs, thereby resulting in increasing in net income of farmer, my government will implement National Mission on Natural Farming is in the state where the annual action plan on natural farming is under the preparation for an area of 600 hectares. सभापती महाशय, how assured price for agriculture produce या राज्य योजने अंतर्गत भात, नाल आणि काजू सारकिल्ल्या महत्वाच्या पिकाचो निश्चित मोल वाडोवपाचो प्रस्ताव दवरता. भाताचो निश्चित मोल 20 रुपया वयल्यान 22 रुपया प्रति किलो करप, दर नाशिल्ल्या निश्चित मोल नाल्लांचो निश्चित मोल 12 वयल्यान 15 रुपया करप आणि काजीचो निश्चित मोल 125 रुपया वयल्यान 150 रुपया करप. हाज्या खातीर 20 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, सेंटर ऑफ एक्सिलन्स हाचे काम 23-24 वर्सां जावपाची शक्यता आसा. त्याचो अंदाजी खर्च 11.78 कोटी इतलो आसा. 23-24 वर्सां आर्थीक वर्सा बार्देस, दिवचल, तिसवाडी, फोण्या, साश्टी आणि मुरगांव तालुक्यांनी 11 खाजन बंदाचे काम पुराय जातले आणि ताच्या खातीर एकूण 25 कोटीची भांडवलाची अर्थसंकल्पीय तरतूद करपाचो प्रस्ताव आसा.